Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po ketemu lagi sama aneh nih Bang Munir di channel Cakep Bale Bang Ji. Olahraga ame refreshing Abang Po. Satu kegiatan yang bikin kita jadi segar ya. Cuma dalam kondisi COVID ini ada satu pilihan yang kita bisa ambil tempat buat olahraga, yaitu taman kota. Gimana keseruan aneh di taman kota? Abang Po tonton aja. Jangan kemana-mana, kita impleng sampai kelar ini video. Aneh demen Abang Po di deket tempat rumah aneh ini paling cuma 15 menit dari rumah aneh. Ada Jaletreng Riverside ya, atau Jaletreng Park, atau juga orang sini bilang apa ya, Taman Kota 2. Di mana lagi kalau bukan di Tangerang Selatan. Posisinya pasnya di mana sih Bang? Kalau dari arah Ciputat mau ke Muncul itu ada perempatan Victor, belok kanan 500 meter aja tuh Bang Po. Aduh, udah ketemu daerah yang luar biasa ya. Daerahnya hijau, terus fasilitasnya aduh luar biasa. Aneh bikin 2 video nih Abang Po nih. Di video pertama ini aneh ngimplang fasilitas olahraganya. Nanti di video keduanya kita impleng juga nih fasilitas permainan anak sama kulinernya ya. Sampai keserimpet itu. Abang Po tonton aja video ini, Abang Po nikmatin nih, nanti banyak sudut-sudut keindahan daripada taman kota ini. Sekarang Abang Po inget-inget lagi deh tuh, kondisi COVID gini, kalau kiri-kiri kita kudu olahraga sama refreshing, cari aja taman kota yang ada deket rumah Abang Po sekalian ya. Selain ya masih nggak terlalu padat ya, masih bisa jaga jarak, kita juga pakai masker dan perjalanan kita nggak terlalu jauh. Yuk sama-sama kita impleng taman kota. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Abang Po, nih kita lagi di tempat olahraga kita nih Pak. Apa namanya nih? Apa sih? Taman Kota. Taman Kota 2 nih. Di sini banyak anak-anak muda yang luar biasa banget nih. Pada main apa namanya? Skateboard. Skateboard. Siapa namanya Bang? Toing, Mbak. Bang Toing. Agak apa-apa ini channel Betawi jadi Iya, kudu pakai nama bener. Betawi nih. Toing. Udah lama main gini ya nih. Lumayan. Terus satu lagi siapa lagi tuh kawannya tuh? Ini kayaknya masih muda banget nih Bang Eki nih. Iya. Kelas berapa Ki? Kelas 3 Kelas 3. Di mana? di SMK Letris. Letris. Iya. Wah, dekat rumah saya tuh. Ketinggal di situ di Pamulang Residen. Ini yang lain pada ngeliat dulu nih. Nah, Ada juga tahu lu orang triset. Ing udah berapa lama main di sini? Kalau di sini sih saya pas baru. Baru. Biasanya main di mana? Biasanya main di depan rumah aja. Hah? Main di depan rumah. Depan rumah? Wih. Iya, main depan Mantep rumah. banget, depan rumahnya ada ginian juga. Ini doang, ada besi doang. Ada besi. Ya tapi buat apa namanya? Cari keringet. Cari keringat sama ngelemesinnya enggak? Bener. Sering ngomongin. Gitu. Jadi seminggu berapa kali nih? Kalau seminggu
Ya sekali lah, kadang Sekali. lebih dari seminggu, sebulan kadang baru main lagi. Emang kegiatan apa kerja atau udah kerja? Sambil kerja. Kerja di mana? Di ini apa namanya toko bangunan. Toko bangunan. Jangan-jangan yang punya toko bangunan nih. Oh, bukan. Ini yang punya toko bangunan. Iya ada. Oke lah. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을. Abang Po, setelah kita muter-muter lihat fasilitas olahraga, nanti di video kedua Ane ngasih lihat nih fasilitas permainan buat anak-anak. Ame kulinernya Bang Po di sini. Aduh, kalau kita belum sarapan, jangan ragu Bang Po. Di sini banyak banget jajanan, Lagi yang suka ngupi tuh, banyak banget tempat ngupi di sini. Kita lihat di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita ini. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap juga kita olahraga. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Kalau kira-kira video ini cakep, Abang Po boleh share ke teman-teman Abang Po. Wassalamualaikum.